Matora Drtino. Ja sam šerovo na ovih par svojih prijatelja. Mi tapkamo. Ja sam napisao vraćam duplo. Ali samo ono što sam šerovo. Idemo jako ekipa, 800 ljudi u live-u na tapkanju, 215.000 za... Ostajem normalno da će ostati. A neću ona 23. se vraćam, rekao sam 100%. Igore, hvala. Evo, jedini čovjek kome nikad ne šerem, prvi češ, samo sam šerovo, čovjek je odmah ušao. Ko? Pa ne bi to moj brat jedan. Ako ima išta, on će mi pomoći. Gdje ti Nataša? Nijednu, došla je Venera neka i svakome pobjeđuje. Ma nemoj neka, to je moja kraljica, čoveče, 42. level u timu, čuj neka, nije to neko koji uče došao. I ja sam 40. pa šta? Jesi, nemoj da mi diraš ljude, moja kraljica došla da pocrkaju dušmani ovdje. Top 8 ljudi, nikad bliže nismo bili. Ja šerovo ljudima... Univerzum mi 4. Hvala Bogi, brate moj. Ja sam šerovo samo na 3 čovjeka, 4 gdje mogu šerovati, onako, nikad ne šerujem. Nisam li šerovo čovjek uđe. Ne brinite. Imamo li išta? Ljudi, samo sad da izguramo, makar uže da ispunimo. 24,2 nam treba za top 5. Branko, brate. Bravo za ruže, ljudi, svaka vam čast. Imamo li rukavicu, ljudi? Ima li ko rukavicu od nas, samo dole da mi napiše na 25 sekundi. Imaju oni rukavicu, pa nemamo mi ništa. Zgubili smo. Nema rukavica, nema. Ništa, zaboravite. Neću više ni igrati ovo. Pa dobro, tako. Venera! Ode Branko. Čekaj. Šta? Možda ne krene. Hoćeš sliku i ti da staviš, a? Da me nema, da me ne gledaju. Svi srce za moju kraljicu. Neće niko protiv tebe da igra, ja ne znam šta je ovo. 7K za 7. mjesto. Gle, evo 68 kojim sam imao protiv njih. Moj Branko, jesi dobar bio? Nisam četvrta sam u popularnim, a 8. sam na regularnoj listi. Ja ne vjerujem, čovječe, da... Ja ne znam kako smo to ne prve 3 pobjedili, nikako. A na guranje, dok se Venera nije dopunila, onda ste mogli da se iživljavate na mene. Nemoj potrošiti sve Sanele ruže, ostavi za Spida. Sanele! A šta je Sanele? Kakva te muka natjerala? Nemaš više, gotovo. Ne, firma zatvorena. Brat naš. Jessica. A rekao je da će da me pobjedi. Dobro je, penjemo se. Plače oko, jednu sliku gleda i lava čeka ili neki univerzum da neko baci i da snajpa da je pobjedimo, ali to se neće desiti. To baš teško da će se desiti. A šta je uvatilo nešto na puta 5? Ne brinite dušmani. Uhvatilo je buka. Vuka uhvatilo Veneri. Ne primaj se ništa, polako. Izgurat ćemo mi, izdržali smo i gore dane. Ali čudno neće protiv tebe naša i ne mogu se ljudi puni. Ne mogu, oni bi bacili, ali nemaju, razumiješ? Sanel bi ti bacio sad lava da ima, ali nema. Pa i napisao mi da može se dobiti. Možeš nam dati još jednu šansu da nas pobjediš? Još jednu da vam dam. Možda se ko dopuni. Daću vam još jednu šansu i onda idem... Koji je rezultat? Da lajvam.
4-3 za nas. Boko, upali svjetlo, ljubavi. Hvala. Ljudi, svi mi zapratite moju Veneru, za nju pravimo poseban video danas, za ovo sve što je uradila. Mogu li ja je zapratiti? Ne možeš ti. Ne bi zapratio, druže, da mi da 1.000.000. Što lažeš, već si je zapratio. Nikad u životu. Sad se ozbilije. Mutajte sve ove što postavljaju ova pitanja, molim vas, moderatori. Znaš šta, kako sam stavio ovaj botoks, nikome više ne grita. Kako smo lijepo igrali odjednom. Pa lijepo ti bilo dok si me ti pobjeđivao. I onda ste rekli, haha, neće joj se Venera moći dopuniti sad. Aha. Pa dobro, kod mene ljudi ne mogu da se dopunu, vjeruj mi da mogu, bilo bi borbe, ne kažem da pobjeđivali. Evo, žena je rekla, djevojka je rekla više puta restartujete i možete, ali oni neće. Ne može da se restartuje, brate, ne može. Pa kako cura se dopunila, Branko? Nemoj zajebava, brate, pa ne živi ni ona u... Ovo ne može. Možda zato što sam u Australiji, ali ne mogu, vjerujem. I meni stoji, ovo je nešto što dobiješ, ovo ono, ne mogu, stoji mi 0 u onome, samo mi stoji gut abend u onome, ono, kao imam, ali... Može, nek ne laže, kaže Venera. Normalno, čim ti možeš, mogu svi pustiti te priče. Nego čuli od Branka kao da se ne može dopuniti, onda oni sad kao, ja bi, brate, sad nju zgazio, znaš, ali ne mogu da se dopunim. Dobro im došli izgovori za punjenje. Da. Sve se može kad se... Istrošit će se ona. Ne može se ona istrošiti za 2 života, ali ovu igramo i to je to. Da. Duška! Hvala, Duškice! Kako ovako uvijek kad dodamo neđe nekoga, svi zakažemo. Joj, majko. Venera moja! Ide džip kroz pustinju. Na puta 3 džip. Da. Ajde kod tebe na puta 3 nek baci. Ma nema, kod mene na puta 3 moramo sam ružove bacat. Mrtvo, sve. Evo nije nikad došla da me gurne na top 5. Jesmo propali, majko moja. Da se mjuta. Mjutaj se, bolje ti je. Mjuto se. Udri ga čekićem, tako je Venera, nek mu se vrti na ovoj sad hijaluronskoj glavi. Ninika je vidjela što je Branko uradio hijaluron na usnama, da mu budu veće usne. Jesi vidjela to, ženo? Ne, pravio sam ovo ovdje da mi ima da upane ovo. Evo je moje Goldi. Goldi, gdje si Goldi? Goldi, ganjamo američku listu, to jest Venera je samo ganja, niko više joj ne pomaže. Top 8 sam, sad mi je prilika da uzmem američku listu ili nikad. Ako je sad ne uzmem, danas, ovog dana neću nikad uzeti. Sutra ne mogu da vjerujem, svaku partiju smo bar nešto imali, sad protiv nje ništa. Na šta će nam rukavica, brate, kad nemamo konjima? A ne smiju da bace. Ne smiju da bace. Ma ne treba, šta će nam rukavica, brate, nemamo ništa, mrtvi smo. Mrtvi smo. Nije ovo ništa strašno, samo da ima da smo napunjeni ovdje ekipa, da ima, ovo je ništa. Ne, izdržali smo i gore. Joj, ljudi moji, hvala vam, baš vam hvala, Venera, tebi posebno. Ovo dobro nam je napravio. Duška, hvala ti. Hvala svima ljudi koji tapkate. Joj, majko, 62, koji se imam. Biće. Jau. Jesi nas ubila bajko bila. Bajke mi nisam zamišljao, ovako svaku partiju smo bar nešto gurali, igrali. Sad svi nešto. Tajac. Ništa, izvini što smo ti smetali.
Ništa, nemojte više ovako da mi smetate kad ste slabi, molim vas. Ništa, kad ojačamo nekad, baš ono kad ojačamo ja ćete zvati. Aj, pozdravim moju Veneru kraljicu. Pozdrav za Veneru, vidimo se. Hvala. Ćao, čao. Ćao. Ćao. Aj, Venerice moja! Joj, hvala ti. Hvala ti, dušmani će pocrkati. Ljudi, ja sad trenutno stavljam malo, što bi rekli ovdje Amerikanci, make-upa, a onda se za pola sata palim sa slikom, sa videom. Mislim da live-am normalno kakvim videom. I onda idemo jako i baš mislim da ćemo danas moći da osvojimo ovu listu. To je od jutro skrenulo sa kamerom, da. Tako da mislim da ćemo uspjeti da uzmemo, ako ne, bar da budemo u top 3, jer iskreno da vam kažem, nikad bliži nismo bili. Nikad bliže nismo bili, aj. Sam grijanje ovo pojačala. Evo i Luke. Eto me drugarica slikala na jednom splavu, restoran. I to su mi baš bile lijepe slike. Venera! Kraljice moja, nek crknu dušmani. Evo na Venerice. Aha, Goldi! Hvala, Goldi. Au, poješće se. Evo prvi čekaj da ga blokiram, životati ovaj srki posrani. Marš klošaru jedan iz mog lajva. Čekaj i ovog s ovim šatro zastavama. Već ste ga sklonili, bravo. 6. sam. 6. Venerice moja, Goldi, Duška, hvala vam puno. Ljudi, 6. smo. Hvala vam do neba. Evo ovog što me zove. Ti. Alaikum selam, Safar, I'm with picture. Okay. Little time, okay? I can play one match. One match. No face, don't play, please. Little time, okay? Okay, see you. Thank you. Bye. Bye. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja ne mogu da verujem, ti si i dalje 6. Moje kraljice poguraš. Ne, bila sam 14. i sad mi došla Venera, dođe Goldi i vratiše me gore na 6. mjesto. Top, ludilo. A vidi, jebote, stvarno ljudi, vidiš tamo znači nemaju profila i šta god. A da, ne interesuje me čovječ uopšte. Top, ludilo. Ko ih jebe? Bitno da ti imaš. Jutro cijeli for you page o meni, kao kako će Dalila da lajva, ovi klošari se zabrinuli. Ne brinete se vi kako će Dalila da lajva, nego što nećete imati giftere iz Amerike, to vas brine. Da. Pa onda fora kao kako će Dalila, pa kako će Ramo Ramić, pa kako će Amir. Znaš, kao da je ljudima koji žive u Americi zabranjeno da lajvaju, a ovi iz Njemačke, iz Austrije, iz Holandije, oni mogu da lajvaju, znaš. Da, ma ljubomora, bre. Ljubomora, čovječe.
Ljubomora. Ljubomora čista. Oni mislili sad će da Lilo Duga se neće moći da lajva ko je šiša ovo ono, znaš. Neće moći da zaradi, kao morat će da se vrati u Srbiju. Znaš što su sve pričale? Čovječe. Ja niti spominjem, niti ih uzimam u usta. Marš, bijedo, jedna bijedna. Ne smijete da rješavate ko vam djecu psuje, ko vam djecu dira, roditelje, vi se uhvatili da lile. Idi jebite mater tamo ljudima koji vam psuju čerke, psuju vam žene, živite u istom gradu, ne smijete da se nađete s njima oči u oči, ali zato smijete da lilu da dirate. Mamicu vam vašu. Oni nisu svjesni ako mi produžimo jezik među 5.000 ljudi, 6.000 ljudi u lajvu da im neće biti dobro. Normalno. Ali oni to i hoće, znaš, što je najgore od svega, tu su ti pačenici koji uživaju u tome da ih spominješ. Da. Zato neće dobiti na reklami, mi sam ih htjeli ja ne dam to zadovoljstvo i tu čast. Normalno. Evo 1000 ljudi u lajvu. Ja o njima neću. Ja, ludilo znači. A moje Luka, svi su ti potrčali da naprave tamo, svi ovi koji pljuju, svi su potrčali da naprave ovu favorite aplikaciju, znaš. A sve im kao ne trebaju Amerikanci. Da, jeste, da. Ja, to sam video, još mi šalju... još karće tamo kao zapratite nas. Da, još mi šalju kao to da napravim. Rekao, slušaj me, ja nemam potrebe da pravim to, imam TikTok i dalje, pritom meni Amerikanci ne givtaju, meni je odlično na TikToku, imam i dalje gledanost, imaću je uvek, imaću svoju podršku uvek, tako da nemam potrebe da pravim drugu aplikaciju. Normalno. Jer ta aplikacija je živ kurac, iskreno ti kažem, samo live-ovi, mislim, to može se radi. Znaš ti kad sam ja to instalirala? Prije 100 godina. Odem tamo, ja vidim nekakvi crnci, nešto ono, čovječe, ružna grafika, katastrofa, rekao neću ja ovdje, ja to obrišem. Oni tek sad čuli za tu aplikaciju i skidaju je. Da, to je od kad bila aplikacija, pritom tamo imaju mali giftovi, tamo nemaju giftovi kao je ovdje, to je prva stvar. Druga stvar, tamo mogu da stavim time 50 € da se pretplate ljudi, razumeš? Da, ali ne mogu da skidaju ovi pare što su na Balkanu sa računa. Mogu samo ljudi koji su u Americi, znaš. To im sad ne prija. Dobiju giftove, ali ne mogu da skinu pare. Pa koji kurac onda instaliraju aplikaciju? Mogu samo da razmijene i da giftaju opet. Bože, sad čovjek kakve gluposti. Ja ću se palim u 7, u pola 8 dodem Katarinu. A? Ja idem sad sa Ninikom. Kad sad Da, sad u 6 sati. Dobro, pa jesi se pališ normalno? Da, šminkam se. Dobro. Dobro, ja kad završam sa Katarinom, znači ja u pola 8 ne dodajem, 8, znači oko 9 možemo da se dodamo posle. Da, ali pošalji ljude da mi pišu, brate. Hoću. Pa i prošli put sam poslao ljude, onaj put kad sam bio sam i čekao ga se snimala sa onim za lav i čekao sam 15-20 minuta, nije te bilo, ja ugasio. Šta Goldi kaže, nama u Austriji nije još dostupna. Ma i ne treba ti Goldi, vjeruj mi, znaš kako je odvratna aplikacija. Ma da be. Neka tebe sjedi gdje si, tu si. Da. Ovo će se sve vratiti u normalu koliko je već sutra, samo da Trump dođe na vlast. Evo, sinoć je bio bal organizovan u Washingtonu tamo povodom useljenja, tako da i navodno da je ovaj Mark što drži Facebook i Instagram otkupit će jedan dio TikToka, tako da ono, već su napravili kako je Facebook profil došao na TikTok i već ima verifikaciju preko noći. Tako da na osnovu toga su spojili da je on otkupio dio TikToka. Ma dobre, napumpana priča, samo da se uplaše ljudi, kontaš. Napumpana priča. Čovječe, ne mogu ga ugasiti, znaš ti koliko kad bi se ljudi podigli ovdje, pa misliš ti da bi to tako lako prošlo? A to ti pričam. Ne može se kaže 170 miliona Amerikanaca i da 9 sudija donese taj zakon. Pa jači je 170 miliona ljudi od 9 sudija koji su to donijeli, a ovdje ti se najviše uvažava sloboda govora, razumiješ? Da imaš slobodu govora, slobodu mišljenja, znači sve da se izražavaš slobodno. I sada tebi neko to zabrani. Ne može to. Da. Tačno. Ne može, nego to je samo kupovina aplikacije, prebacivanje, ažuriranje i to je to. Jel imamo ovaj Instagram
Update, užas. Ja nisam ni video iskreno. Instagram, ono što su promijenili. Šta su promijenili? Promijenili, ažurirali Instagram. Sad kao podsjeća malo na TikTok. Produžili su. Molim? Da. Igram, ljudi, sad ću. Koliko je sati? 11:45, ima je 15 minuta. Meni još nije, kako se Nisi još promijenilo se? Ne. I u 1100 ljudi, ovo nije normalno, ste vi normalni ljudi, šta radite? Što, kod mene je bilo sad 800 u live-ovima. Sa Brankom. Ja live-ala sa Brankom. Koji Branko? Kockica. Evo ga Muhamed. Muhamed, danas ne pošleš mačkicu meni i Dalili, bit ćeš na blok listi kod mene i kod nje, jesi me čuo? Nisam te je zaboravio sinoć. Gde je onaj Friki, kako se zove, što nema za Kiriju? Rikson. Nema ga. Jo, bože, ne mogu da verujem. Zamisli dođeš danas među prvih 3 u američkoj listi.